kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo na kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo na kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu dunia inatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo na kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo na kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo na kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwa
kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mzaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua. Walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi
hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Tuliishi pamoja, tulikula pamoja na yeye, tulicheka pamoja na yeye, na sasa hayupo tena. Kwa kweli yasononesha sana, twashindwa kuvumilia, japo kifo ni jambo la kawaida, likija huwa ni geni. Twahuzunika sana, ulitupenda sana, tulikupenda sana, aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni, ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi, tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa, peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa,
peke yao hawawezi. Wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana. Ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Tole linde mo vero kuno roli liwe sabe mo chanu na ino mo tongi tara sai yamuna sema wengi yamo nene wa kola mo na mpe sabali entano ko asa mo chenya sai to ma verao atwenti mwana bao tuikra sikitungi tumia sai ta singe nchubyo bwao kwa watu wanebwao kana kale kya kwa weneire na yari kwa to kwa asinjira go ikaiga nyasa to kana mwana monene na bala ba cha bala ba kenge cha ba ina basani
bache ututelo yo mwawe ya yase sanduka manene eto mu ta ko diga Nyasaye obuya bwa bokolekane enyange Nyasaye bakamwe ayo buya oike kali dike Nyasaye kwera wanye kwa koleke aso mwese motogitu amen. Semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane tore nogo semeria ma emambie montororane soka gocha kwa heri tumerane tore nogo semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane nogo semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane. Upesi sana kile jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Pastor Charles Noari kero aranyore ibagerio nari ganna pastor bande baralekane maiga mulisha karibu. Asante sana kwa nafasi hii. Kutoa ikirego au kagerekanya sawa kinumi yale na kwa moyo mkubwa alia na ende ama ino tokorere boigo tutonyona ti kwa tabita senchera kwa kila kwa utaratibu sana wetatoikira inasi trawenda goika wano itarati kusaba wapasta vaitombare tonga barabo aiga kona sabire na korre na wara tueli na
yogosemeria umeintroduce mto mara Maxi na pasitara tulongara nondura ande mtaro utusitrara wahali wa mwenyewe sile mtuwe kaunti wano kinko rachimba kika se muda yango tuwe matasara amachano mutongo kwa piyasa uyuro nando urinda kare na kare nando uraro nando watu wanke dibogo kuya kwa sema yaranto eto tena ngambi yamana senye cho kutwanya watu musibu wenda oramu na intu tawari kunyare kana saitani ataka kamera hapo tuwani senjereria turenda senye kiyasawo itoro mja watu kiyenga kiyega mero nyo twaro wetu no manya abantu nyasaye kwa yekira niri toko na ngambi ya mwana nyasaye wale kero mpasto ito ago twatwaye kibungo twagosemeria nyasaye ito murende umworokererie na kubwa mono kama chenu ochasema tangirikana obwezi nyana yaro ngo kwani yao nyasaye libonye ni chana na ochasamba gimaito twezi tato kuboja manga ayama kitwa kuboja naita kwa sura serikali cheru ero mano Kristo mtulivu amen. Basta karibu wano ke pasta ya wana sana ntaire kumoleta pasta Ezekiel Aisha elinda kendie egefunge kemo bibere tobwato yo minto oyo ba yule ambaye wanasaidiana pamoja na pastor abaminto yango toire libageri gako barega ni mwensi asengenzo yo mwana omwantya aya bokorara otimokire karatora igase betunugoro itwakire kwa babirori ande turwe ngara gochase family yo Morisha John ibana watanga tayo ngatwenzi tababalemu ande karatora agwa mangana ngora turungora ekogwenera ekolemia yo mdojo no mongna asilia ngama na twenzi yene sata kon irinde tababa toereru asenye yo gotaka pero biringana kinangi yo mwana ekobari kulia mantu. Thank you. Mbajani Nyasaye na andense ya bene kero kwa konyira bana bao baikira igabiya tatu kwaregani emorogobe igago ikari kuri nyangi ya mambya amanne twari gusaba ngoba amana intwekera ya moiso yakare to mukunde kano ito oyo mtopa keke erinde akwana ringana lyao yokore mi goja senke yiga na twen afiriyetere iso motori ito amen. Atutura Ramoya LDA Church, one of the elders is this one, ili afanye neno moja tumaekoleta umonenani. Bilamana sengi chiri baga nabantu ero tabange kagera inganya sango kalire mawengia nabapani ngambi yamolo yamana kero nyange ichage tinani kero kole kanere siri kuyara ero muna yo kwera iga twabona ni yamana kurwase kanisa nande nyange iga kunya chakire omanene nanyira wika erebuya kenya sa to konye twenza tuwamo unatwacha anda dolendo wika kwa kole byambi yamana. Thank you so much. Elra, ayeto na bakora mangana ye kiagera John Igaro Molisia Korua Nduru District eye restate ni yagot chaki na inde oyo mwa balisia vengenche nenemono ase South East Kenya Fair. Igobono na tolensa
igotokorera monera mone family ekiagera ekene kiranya kiabere kiroro elabanya sae igogokurwa kurwa saba 1 Corinthians 13:1 egoteba amangana y'obwanchani obwanchani bana banya saa togotangazoko asege songe geko ilonga love. Love is a 4-lettered word. Unandensa bana banya saa togotangazoko ngona aliko tabanga monyanche nabonyi wete nyanchwe nayo kuno saranzeta naboli getibuanchwe anako tabirenga buanchwe lakini kinaja kuteba bana banya saa egente kenta getenkolerwe nayo tagetokolerwe kiansinyirenje gotangaza wante bina cyo muri Peter obwanchani bwansinyire nasi uwancha abantu buya bona nya uwancha abantu buya nyasago seseni ekiagera God is love. Nyasaye no bwanchani obwanchani ona bwato sinyire buna bona inonenga ni mwanchete yoneri tangazo na correct na bongo tebya abasani banenga ni mbanchete lakini omosani amochanie antebye nga bono basta ekiayoro nyanchete ngorere esoda ya siringi 20 bobulegenya kobuga dias obwanchani obo bwagere tuatugire chisese obwanchani obo bwato buli abana banya sae bwagerire nkogita mwane eline my brother tabase gotamboka dias ayena kino bwato bwanchani obo nari korandia litangazo nakubekana ki obwanchani obo nabonko genda nchinkonyo monto bware lakini my brother otimokonya tinkonya uyu mtoto wake dias na bonko nyare kana chinsemo chons etokenga the neighbor who is so helpful to me ekeronko mokwana asabantu igonko mokwana ngana kiata isain na ararore abana banya sae mama nkoranto marenge karobosi obwanchani obo ekegenga obwanchani obo na indo olionga wholeheartedly lakini rero ekerongo chigosabo bosi gosogo chagonsabo bosi na bongo koa nkoligereretie kabla hata uchapotea kwenda huko tutaanza kusengenya tena hapa love obwanchani abana banya sae asoko nyoranga omwana ngo changerware besansa asome asenge chobotaka inchoyo igonko chaka koligereria korumaega gosena ndwere tebesa love obwanchani bwansinyire nariko basaba monsabere elinde twaro bwanchani nkuano bwanchani nainde nkoro bwanchani mago kobori aye bori more nena ki ayoro cho bwanchani no bwate kwa bunyarire litangazo lyali bori litangazo linki okokirera orocha kwanyari obwanchani o dias otangaza wakabere elindo morandi yache ekiagera se kanisa jonia igobono ncheno omwana obo olia is my sister bono iyego tebanga iya nakiyale konyarekana okerale ko onyokwete kara sense meno konyora nakiyale konyarekana naye kiara tuale sanduki irencherere nenchero mwana mintara ire ngora okoranga igamia miare nkora mukiare lakini manyango gokungo koleteki nkoro litango soliate bana ki precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants abana banyasaye amakweli yokonyora naro yale ambayo yamebarikika ama kweli yale ambayo yamepewa baraka wa pekee nogo kwa ime ya Yesu Kristo komwegene
So dears, on Saturday, abantu batatu after worship bari gotarapara egali egacha alinsalia ange na magena aria egali egacha egate ke tae oliore konyegendi akabwate break egali eri egaikera egaswe egaikera abantu bari kuruwe kanisa na iliwaua wote watatu wa familia moja ikirare goteba bantu baria mbabwate okomanyangango kubare ekero twali on Friday omusacho ole komnyoke pigi mono agatuome ng'ombe yari koende chiro akaretu ali nyangena ekera koretu angatenge ninyoboeta manyinga amange lakini ekera igetigwa alianza kulia okwengusa mono nilitoroka sui kama ilimalizika namna gani. So abana banyasaye ama kweli naro lakini ama kweli naro yokonyora uise konyora gutanga soko nene right ayakaberu ise korara igorara kubwato gosemeria aso gutanga soko naro lira abantu abange bagokwa na inda marandi aba barase kanisa abande bambuike muno mu past lakini yatoke ngai bakwe isiko yandoke yo kwegena okunane goko bokoragerirwa asoko nyoroko bono rene manye kweboria iga ekero nkubwata nitangaso litania moneli yakabere inkibona munyokeri omwana ominto bororo asebina asoko mugambia asoko tanga kiata isainie asoko murama asoko tanga paka nonye yani none ngoko yaike chigocha na inde monye ko yoranga the next day time I'm dying ekena aralire etoke ngena ko yende kanisa moina igona alinge moya sense meye nive isiko yo kwegena obwanja ni bolia boligi no gutangaza bwakabere ama kweli naro ama kweli alia abana banyasawo taranyora ebisugunane tobwate bingusereroga osube omusetega nalika tingu kwani tom naanda akane nkara omolisio nomobe omogambi nomobe kwata pake president nembe rairo kwete nomobe gotia kero nomobe. Je, wewe utakufa namna gani na utaelekea wapi? Nyasawe ito tigatororekanire kero murandi yago charandie einatonyo kemo aselitalezo kisoro motoria Nyasawe ito andi ole skura Ezekiel yago soabosio elinda ale telingana lyokolemia tuasaire muno mororekanire na inde linganeli litonyole twins lituagache ekiara korandia baada ya matangasa abera achire bono tuina ndo torolekana wetera aselitalezo kisoro motoria oyo pastor Jared Bugendo mwabo mata kefa igobale my uncle igaro mu pastor South East Kenya Ferry igaro mu pastor Onyamache na ende igare station director ya Nyamache station Nyasaye bobu ya tigabarorekanire naonye chinse kigakire ne chinse kiri abange chinse kiri chinkoro cyari yanyekire ninganje tegote abanga Yesu no muyari Paulo gagotebya aba Filipi goka ande goka ngasarurio asomone rejoice in the Lord and I say rejoice in the Lord. Ero manyene kirao kwana magana ega ni gara kerkik asechera ni gago chako batebinga rejoice in the Lord nogo kar kore semechando tusabe rinto someringana Paulo era ukwana nga goka somonene tusabe yamono mbya sensi yiwataire ringana lyabo kerigo kwano muikamo kintu yabenero gotoro kererya kogwa mona stinga kimne chiga twasabira obare mu bwabene bukorwa sore ekya twasabira Yesu Kristo mborito amen. Chinga kimo Yesu kirago tara sobokore bwa yense akomera na makongwa renga wao ayama boni garenge
asukurwari abantu barwarete igare kunyara koba gakumerana n'abantu banyare ko bakorera asa matanga munatorega abandi kinga kicho ekero umuntu ari gukwerwa niga abantu bare kumutama nabinge muna rero iga ekero umuntu wakwereru nabo kuburoro no musani ekere kunyarekana umutere yo mabikira gateba ekera siriri byonse usiri no n'abana baye niga gutago tebanga ingawa shetani atanitenga nitachipa moyo kwani Kristo yu karibu nami igagoteba ni salama rohoni mwangu ikera kuburiwa inkiye korogotera maganaye niga comfort mukaye asoko motebya Nyesaye no muya ekyaro toira second chance elindi yakoba tokwira ni chinkoro cheito asari elindi yakoba tokolera ringana erimogose abere ekyara nowadays asamatanga no yabeera abantu bakonyorerwa gusikuikirwa neringana eriga ikindi yetu okwana tusoma kitabu kya Matthew chapter 4 verse 23 Matthew 4 verse 23 naro gwatebu kaya ikibukunji yoga insome koruga iga 23 aquí agoteba Iriye soni garenge gako ya wetana na sense ensengi mayagarire okoro keria si kyabo okorandia magana ya ayoboroti okobwenya amarirons asabantu Yesu nigagweta na senseons Yesu kiraweta na sense nigakunyara ko bakurwari amarira ayarenga makongomono n'abantu mu banda munno ko mubwati asinye Yesu ina nigaro mugwenya obema nigari kubwenya kikoro Tare konya umusomi umuya chapter 21 verse 3 and 4 Ntaibweri ogiri n'abantu baye n'abarabo mbaga abantu baye na Nyesaye mwenyene n'abamona barabo verse 4 Yesu nanyara ko bagutinya keraririga kubasa amaisabo makweri tako bororonya nonye no kwumya gosokorera gosoboroti boko baroro kyagera magana iritangani aikire weta nabona nkinare goteba kurokore migo cya se family nabonzi abakunyara ko bakora singa kikiga oyo tebira iga nero kunyara ko bagotoa ogosemerya ngakinga kicho moeryo nanyara ko bagotinya keraririga kurwasekera amaiso kereriso litinyiwe amariga nabo bare mutokonyora nonyine kerto kunyako batukorera tunyare ko batukorera tore no gosemerya ekyalero tebire ingama kweri nekere kiki nekitaro eketurarara so monene ntore no gosemerya ngoyo minto yorarire bitukekere yesagota nene nabo kiuna kere kiki n'abakenu ekyalero gotebanga kero soma 7 Korinto 15:23 gotirimbo kero gotebanga Yesu iga niganya atiko bagukwa nanda akaboka nekera akuboka takweti abokera bweka nabo giti nabarabyawo n'abakenu bande we believe eketura kwime ya Yesu ekerara cha samare nabonsa bakure aso kwegena bakore kiki babokiwe ekyaro yokorwe ira nigagotebanga
timo basakorera muri abantu batarikere keke bantu bari bakorera no boriri bantu bari bakora acha nona sa matanga nonye no muntu uri ko tare kuimukia amagombo to teto imukina yake keke ayo bungaini koro kurinze yo kuimukia amagombo ayago tiga skas amarukama okorera kori okonyara kabogo tiga nande mechanda sabantu mutoraro korera ninki mwakorera aya mwakibono mwatigara aya enkware ngo oyate abanga kireri yandikore keke ekyara ni gagoteba ekera murarere muri nogo semeria nga Yesu ekera ati nakore keke Isaiah 57 verse 1 and 2 ni gagoteba bachenu ekera bakuru nga bakora igo bagotigara simbera baganyetororio ekera ukoboki wakora abororo asara igaraire asembera ekera bachenu bakobokiwa nere nabororo nyasanti abaseni asirere Yesu Kristo mborito tusabe tatu mwanchambia mono mbia asubino wanchani bwao ase chinga kichiro mwana wa Yesu Kristo arenga sense amakwiri na yamabo ayanya tiko bakomera na monaro imechande yitane tabantu bare kure na kuyumya asenchera yamakwiri na ukanyara koboko leto kore mikwa bene asabana bawo na intu abutware gusaba singa kechiga intumuna mwanya abantu nabutara kuona yamange kore tware gusaba orete obare mubwa bene ase family yiga tarenya sai nemero billions eye ekikire na utware ko yebeka soko bako kwa ase nyuma ya matuka gocha erinde nonyekero yo matebe nga ringana lyago neryekene na ringana lyago neryatutorire tochene twins wetera samanyi gumwana Yesu Kristo ekyatu asabire asirire Yesu Kristo mborito amen bia mono bono asinge inchomba tegetero soka na bunago abachakira elide mayo kwekwaya mayo gotera kubanga kubanga mangana aba matali tumajo linkwa yo mabelinde atobanga munaba abakena banende werira timu yego jamotoa timu enene tuko na vikundi mbalimbali na watu wa tembo mbale baliba colleagues na Vincent yoro mumura ondege ntobwate baliba colleagues na Bosibori yoro morogyo Vincent na timu ende na ase kanisa ase Vincent na Bosibori bako genda mbale gaiga timu ende wamenye togembo ase ngencho ya uhusiano mwema wa ujirani wako hapa wanonda chakera abanyagitari bali bakorana babo Bosibori na Vincent baske motoa basalute abanyagitari na bwabwe bakorana na Vincent na Bosibori moko basalute gasenje chingaki very good abande bagoje ndobwate bali bakwandika kanisa ya mwana Bosibori mbali gaiga na baba Vincent vile msonge mbele. I think the same people saying tutora bake na bwabwe alafu ndobwate neighbors baba Bosibori bado ni wote ona senge ntoyobu ya bwaba abanyagitari abatoka na babwegas tuko pamoja abande twachagaiga bunabagirango bakobate abagirango baminto ndiamono nyasabe nainwe oikama toramo nainwe. Thank you very much. Kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupaye tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa.
wote na waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutata